ака, зани шумо духтар таваллуд кард, духтарам нақс. Як ёрдам чӣ мешавад? Баъд ин аз мо вобастагӣ надорад. аз шумо вобаста намошад, аз ин вобаста аз ки вобастагӣ дорад? ин яке аз охирин нақшҳои Убайдулло Раҷаб аст. ӯ дар ин намоишнома як мавзӯи доғи ҷомеаро ҳаҷв кардааст. ба нақли дӯстону ҳамкасбон, яке аз вижагиҳои ҳунарманди саршинос ҳамин буда ки ӯ мушкили рӯзро ҳадаф қарор медод. беҳадаф ягон саҳнаи баромад намекардад. яъне ки кӯшиш мекард ки ба таври ҳаҷ яъне ки хатогиҳои ҷамъиятро, инсонҳоро, баъзе роҳбаронро, баъзе одамони оддиро пешниҳод кунад ва ҳамин хел мегуфтад ки бо таҳқирам нашавад. ин хел тарзи баёна ифода кардан хеле хеле мушкил аст. ҳамчун як занбури асал аз байни мардум ҳамин хислатҳоро меомӯхт. яъне хислатҳои мардумро бисёр бо таваҷҷӯҳи хоса назар мекард ба ҳар як рафтору ҳар як кирдори ҳар як инсоне ки вомехӯрд ва зарра зарра аз ҳамон хислатҳо барои худаш яъне образ ҷамъ мекард. образҳои саҳнавии худро аз мардум, аз байни мардум яъне ки интихоб мекард ва барои ҳаминам боз ба дили мардум бисёр наздик ин саҳнаҳо, ин нақшҳое ки Убайдулло бозӣ мекард. ин трансформаторро куҷо мебаред? дар қабристон трансформатор чӣ дар кор? ин аз кадом мактаб канда бурда истодаед? аз кадом мактаби трансформатор канда бурдед ки нисфи деҳа бечароғ мондааст? агар имону виҷдонат соф набошад, ӯра на бо прожектор равшан карда метавонӣ, на бо трансформатор. Убайдулло Раҷаб дар ин ҷо дар театри Лоҳутӣ камол ёфт. корро дар ин ҷо шурӯъ кардаву ҳоло аз аксҳои девори ин толор ба тамошобин менигарад. байни мардум ҳамчун ҳаҷвнигор мешиносанд, вале дар иҷрои нақшҳои ҷиддӣ, фоҷиавӣ, драмавӣ низ хеле маҳорату истеъдоди баланд дошт ва хел ба кори худ яъне сарсарӣ муносибат намекард. хеле ҷиддӣ ва хеле бо масъулияти баланд, ҳатто ҳар як нақше ки иҷро мекард ҳам ҷаҳони ботинии вайро пурра мекард, хислатҳои вайро пурра мекард, ҳамчун ба сатҳи образ комил мекардонд ва ҳам симои зоҳирии яъне қаҳрамонашро, ҳам пардоз, гримро, масалан либос, ба ҳамаи ҳамин ҷузъиёт бисёр таваҷҷӯҳи махсус медод. амами мегӯ намешнавад чӣ бало амами мегӯ амаи маём ай душанбе гап зеста масъулият амаи маём трубкара чапақа бидай чӣ бало ама трубкара рост бикап трубкара рост бикап овози дай гур меяд чӣ меяд куҷо меяд ҳамон тарафи даҳанат будагира дар гӯшат бимон даҳанат будагира дар гӯшат бимону гӯшат будагира дар даҳанат бимон. ҳамин барнома ки байни халқ ба ҳамин хел қабул шуд ки ҳисобаш кун. бештари ман агар ҳамин хел фикр кунед 50% ҳамин барнома аз импровизатсия бархурдор буд. бадоҳатан сухан омадан мегирад, гуфтан мегирад. бештараш бадоҳатан. ҳоли фикр мекунед ки тайёри дидагӣ ва ин қадар гапаҳои гуҷум медонад чӣ кор? Не. ҳамин як омаду ҳамин қарсак шуд, вай шуд би ҳамин чиз қабул кард, ханда шуд ми ҳамун нуқтаи меқапад. вай ҳар хел ҳунарманд ин кора кардан наметавонад. коргардон Ҳалим Сангин тақрибан 50 сол бо Убайдулло Раҷаб якҷо кор кардааст. аз ӯ чун шоҳи ҳаҷви тоҷик ном мебарад. ҳамин ҳунарманд вақти сабт бар роҳат мекунӣ, чунки медонед ягон кажу клиби дигар надоштанд. чунон ҷалб мекунад ки одама ки мебинад тамошобин гати кор кунад, агар тамошобин мебинад ки якбар ҳама қақар кандед ана бая қапида рафтан мегирад. бинед ин одам як медонед худованд ду саната вай аст, худододиш аст ва саната модарзодиш аст. ин ҳар дошт.
هم خدا داد است هم مادر زاد. من باور کنید اگر در حقیقت گفته همون بزرگایی که گفتن درباره وی من تکرارم باشد میگم در حقیقت و شاهی انمون حجم تاجیک است. به نقل نزدیکان و همکسبانش بزرگترین آرزوی عبیدالله رجب تأسیس تئاتر هجوی بود و سال 1991 یکجا با سید مراد مردان و آرتی قادر تئاتر آینه را تأسیس داد. ابوعلی مرادزاده از روزهای اول با آنها پیوست. میگوید هرچند عبیدالله در صحنه تئاتر سبب خنده صدها نفر میشد، بیرون از صحنه بسیار جدی و سرطلب بود. اگر من خطا میکردم حتما به جزا نمیماندم، چون به خاطر اونه که گرچه دیگه با یک جا بگشتیم دوست بودیم همش استاد دیگه در وقتی که رحم به هیچ کس نداشت. با همین خطا میکردیم مگر حتما سرزنش میکرد، حتما به یگان چی نمیماند، چون که برای اصلاح شدن ما همه مخفف میشدیم و بعد میفهمید که اگر همین خوز دیگه همین کار ما اصلاح نکنیم فقط دیر میشود. خوب شد از بابا نگو. امک چی؟ نیما جان من به تو نه بابا میشم نه عمکت میشم، حتی تقایت هم نمیشم. اگر دل عمه جانت رو به من گرم کنی یزنت میشم. این فیلم معروف در زمان ثبت شده است که او رهبری کمیته تلویزیون و رادیو بود. برای نقش باید ریش می داشت، ولی میگویند چون رهبر یک مؤسسه برای ریشش مقامات از او ایراد گرفتند. با گفته نزدیکان در زمان رهبری هم کوشش میکرد از صحنه دور نباشد، هرچند دیگر مثل پیش فعال نبود. منزل او آثارخانه رو میماند. همسر و فرزندان میخواهند در آینده اینجا خانه موزه عبیدالله رجب را تأسیس دهند. به نقل همسری هنرمند آنها سالهای دراز عذاب بیخانگی کشیده زندگی میانه حال داشتند. ما 8 سال یک انجام خانه و زندگی کردیم. همون وокزال با همون شرایط وزنی بایم شب و روز کار میکردم. میرفتن رادیو، میرفتن دوبلاژ، رادیو با نصیب‌الله نختی و حکایه های میخوندن. توی هم میرفتن تئاتر با همه کارای میکردن، یاردمچی رئیسور و همین چی که همین گوشنه وی نمونن، لوچ نمونن فرزندو. من یکون وی بد این آدم گفته نمیتونم. من 5 سال میشد یکم ایول با یکون شب نیست که ما درباره این گپ نزنیم. از 4 فرزند یک پسرش راه پدر را انتخاب کرده است، اما آن هم نه با خواست و مشورت او. روزی نبودم. بسیار از صنف 10 میپرسن که خیلی چی کاره میشه، میگفتم اکتور. بعد صنف 11 چی کاره میشه اکتور. آخه اکتور مثلا پول زیاد کار نمیکنی، تا این کس بوی نمیشوی. بعد گفتن که من تغییر نمیکنم. غریب شو کمپانی تشکیل کردیم و هم خیلی بعد به نمایشمون 2 بار 3 بار آمدن تماشا کردن. خیلی هر چیزی که در صحنه میکردیم یا که در تلویزیون یکم برآمد میکردم حتما میدیدن، مصلحت میدیدن. هرچند همکسبان و شاگردان به کار عبیدالله رجب بهای بلند میدهند، همسرش میگوید او خودش بیشتر به نقشهایش نظری تنقیدی داشت. یکون وقت روزی نبودن از نقشهای بازی کردگیشون. دویم خودشون به تنقید کمبودیشون میافتن. حد دروغ اون است که میگن این دیروز هم را قوی کردید، همین خیلی نقص بود، همین خیلی درست بود. این سخنرانی، این آواز من بزیبترین آواز است. دروغ است، یعنی که آوازی میگن که مخملین بود، آواز من مخملین نیست. آواز یکی دروغ است. اقرارم؟ چرا نه؟ اکتور باید کمبودی موفقیت خودش را داند. عبیدالله رجب سال 2021 در زمان پاندمی کرونا ویروس درگذشت. از خود مکتب و تئاتر و 10 فیلم و صحنه‌های دیدنی به میراث ماند. حالا نزدیکان و همکسبان می‌خواهند برای تئاتر آینه که در حال حاضر در تخانه آمفی‌تئاتر جایگیر است، بینای علاهیده بنیاد شود. برای این آنها به پرزیدنت مراجعت کردند. شاد بودن هنر است. گر به شادی تو دلهای دیگر باشد شاد. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر یک نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته بجاست. خرمان نغمه که مردم بسپارند.